Yo, bon, potre sa nap gade la, se chen fresh li ba lot moun. Mwen just fè video sa pou misi ka wel epi pou di sa la di ya, paske definitivman mwen fèl. Ma fèl pou anyen, mwen just fèl paske mwen men misi. Mwen men, paske son Haitien pare mwen misi, mwen just fèl. Haiti yo pa preske ankadre artiste. Ou ke do ap travay la definitivman, se pa anyen. Moun pas wap bien pase, pouton wap bien pase. Men mwen di yo mwen bien kwa ki nan artiste Haitien ki Chen Fresh pi diferent paske mwen tout kote li rive toujou reprezente Haiti. Oui, an bien sa fèm di mwen men misye, paske misye toujou fè pale de bien de Haitien. Lò bien gade nan mouman la, tout kote nou men Haitien, nou pa bon. Ave di nou men nou prodwi sa moutou ki Haitien pa kon tiye moun selman. Ave di Haitien pa kon fè tan pou kom si sak drôle. Pa tout Haitien ki chwazi fè sak drôle, gen Haitien ki chwazi travay pou yo gen kop. Ok, bon, ou kapab di m depi ki lè ki ou fè tablo sa, konbe tan tablo sa gen nan moutou? Tablo sa la lontan, li ka gon 3 an de se la depi lè mi fè. Depi lè fè. Men eske imaj sa, ke son imaj ou tap gade de li mèm ou leve l mèm jan ou sa ou... Non, se yon foto misye m de pran sou internet epi m just kreyonel epi m met penti sou. Ok. Ebyen m bien kwe pou. Mes ami, pataje video a, fè li sou Chen Fresh. E m kwe, Chen Fresh ap konta travay la tou. E pa bliye, bay non bay wa. Nou ka sou page mwen, non sou Facebook se Sony Paul. Epi page mwen, mwen go page m fè tatouaj ki se Sony Tattoo Inc. Instagram se Sony Artiste Haitien, Artiste Haitien. Ok, men tako pa itilize YouTube bay sa? Non, ba itilize YouTube. Ok. Mes ami, pataje video wa, anmen mko la prive fwe ya. E fwe ya potan wè tablo wa. Men, sa se Chen Fresh. Chen Fresh. Sony Nek.